Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha-ke lona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke ukuthi-ke uyaqala ukungena kulo, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ezilongeza nazo ngikufakela zona kulona-ke ikhasi leli kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuthi kulezo zindawo ongazi njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje. Udaba kuletheke lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ngilethele-ke udaba-ke olushaqesayo ngendlela-ke esimanga-ke laphana-ke isihluku-ke laphana-ke ey'ngenayo zithi-ke utholakale emoshwari owesifazane obelahlekile edutshulwe ngo-7 bullets. ULindiwe Lethu Msimangu oneminyaka engu-36 obekuyi-birthday yakhe uphume ekhaya Sunday ngeyi-9 March ethi umenywe umngani wakhe amthola ku-Facebook amthembise ukuthi uzomenzela iphathi, akaphindanga wabuya uze watholakala namuhla emoshwari bathi bamthole ngasemgwaqweni edutshuliwe ngo-7 bullets. Amaphoyisa-ke aseqalile-ke laphana-ke aqala uphenyo ngalo-ke lolu daba-ke lolu. Lesi sigameko senzeke eDuduza-ke laphana-ke ubedutshulwe ngo-7 bullets-ke ubeya-ke kumngani wakhe amthole ku-Facebook abemthembisile ukuthi uzomenzela iphathi. Emva kwalapho-ke kwathuleka-ke up until kuze kufike usuku la atholakala khona-ke eselahliwe-ke edutshuliwe watholakala-ke esemoshwari etholakala ukuthi unano-7 bullets-ke namanxeba awu-7 okudutshulwa. Mina ngicela uvakale ema-comment section usho uvo lwakho ukuthi na ucabangani-ke ngalolu daba-ke lolu bese wenza okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba ezintsha-ke ngizoloke ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi leli kusukela-ke manje.